Kasang Federation of Khasi Jantia Angaro People West Kasil District Mentagasngi ke Pratering Kileo Kaliyo open pentamai no ikinom kikam jo FKHP Nongstoin Circle Hak jingelang ke balalong Circuit House di RDA Nongstoin Hakane kesengi lai don lang ru General Secretary ke FKHP Central Body uba LD and Lingdo uba W Lingdo Organizing Secretary ke FKHP Central Body uba Chandra Nongkhar President FKHP West Kasil District uba Willis Aim General Secretary FKHP West Kasil District ringkat kinongilam jeng circle beper ya kan ke jingelang lapnia uba Keri Kharmuti Vice President ke FKHP West Kasil District barlayo ek jingkren na kinongilam jeng ke FKHP bakentob uba LD Lingdo ba Chandra Nongkhar ba W Lingdo ba kiwei layo ban pens kami kini nongilam do ba LD Lingdo bolong General Secretary ke FKHP Central Body Dakamen sim jing sotho ba shisha Dakamen sim tepleo teplay Ikular banyang skam Pancakri hak ya kari Maka cek benrio Ya kecela Hibarok hawai Wat lembah kipot Kijinge Bat kiting tenjuk barok General Secretary Jongka Balakran lagi nombran kita syahmat Bahkan nongstol Penom nongelam dengan nongstol sepil Penom PAK Kebae Kiatam Henry Lembah kajing terilang kejumpi Lembah kajing terilang kejumpi Barok iwe Ingin bagi kita kejingnya Yang tunjuk Bagi yang ingin saya kenduk Kuat bersawan Bagi saya syam Kuat bersawan Ingin rakyat bang Bagi saya jauh Kita pulang Anda ini iwe Nasko berai pembelu District Body Kepala Elam Lenti Kebahikai ini menempor Baju air mesin ini menempor Pengilong kini Elam Penginang kiu syukur Ake barok Nasko berai pembelu Presiden Aduh Ujukan Kresi Jogja District Kejungi Bawas Kasihan Soin Circle Ngapu kupi kawai jikit kabakia Di Ngani takang suong ta kidon dak dukat ni ki basu thu hai kata ba kidon ru ibom nesebin basu thu kata ngomba kanu soin circle kadai ka leader jong barok ki circle ko jong ko west kasian isu thu shine bala dak kanu soin circle ka telor la dak kinong yalam jong soin circle ki telor ka west kasian barok away Kanong kabatulong. Isu tu saya kita undang cing mentoi dan iklan kiwi circle kata hanus toin pada itulah. Namar ba kanong toin kadai katerai jong ka headquarter ke West Kasian. Kanu kan benta kanu ke kam kapan lang ban yeng nak benta ka pedai kadai kanong circle. Punta masalah po hangni inoyam jong kanong circle. Bagi dia iban sim ya gaji sotrai ya ke kam sotrai ya ke mission jong ka FKHP nak benta ban kli nak benta jong baru ka district Apalak hai FKHP Na perlambdor Lamdo langsam FKHP Awas kasil Sedang hui nongelang Barok itu Umtang ang niya po nongstay niya kateng jopo na itu hakas iti puro kowe kinongelam majaitia kinongelam pogaro dari buhay perkutaan tanda banado ba kasang FKHP kapensyat hawa palwan hawa lek palwan rosim manlong nongelam di district gay brio batay stom badan nadir na pata kajinkiyo jong kasang ke jong ni yakaba wi pa kumbak Central Body kala benciat yaudin ba hang ya West Kasil haba wa Chandra apa Willy kinong melam ngai tena kai yaudin ba la punya kita nak Syakal lain West Kasil
Tuan pelmi yang ismajan na baruso bakali bakcai bandir kajoi apa kajina bujumi